Biodinamička poljoprivreda prije svega je jedan holistički pristup, znači ne gledate samo na jednu stvar, gledate na cijeli imanje kao organizam. Začetnik biodinamičke poljoprivrede je Rudolf Steiner. Dosta bitan stvar u cijeloj priči su biodinamički pripravci. Pripravak 500, gnoj iz roga koji se zakapa u rogove preko zime, skuplja kozmičke impulse, transformira se u supstancu koja je puna mikroorganizama, znači ne dolazi do kompostiranja pošto se događa u hladnim uvjetima, do mikroorganizama, pripravak 501, kremen iz roga, radi se u skladu sa kozmičkim ritmima, sa mjesečevim mjenama. Jako pratimo kad nešto sijemo, u kojem trenutku ne sijemo i ne radimo ništa, kada su nepovoljni dani, kada su sunce, mjesec i zemlja u bilo kakvoj, kada se njihove putanje križaju, kada se dokazalo da u biti ti dani su jako nepovoljni i to smo na vlastitoj koži iskusili kada smo u te dane sadili da smo imali jako loše rezultate.